Awa kubingelele ebabukeli la ubukela khona asiyakubingelela la egameni lika Jesu amen. Ligama lami ngosikhumbuzo ngasho ngesibongo. Ngisoma business ngiphinde futhi ngumshumayeli ngumfundisi. Labanye bathi umfundisi akamzali umfundisi ngithi nibuza kimi mina ngitala ibishop. Awusebingelela la unikhona khona sishalom. Uma ngisakhula sifiso sami bekufisa vele lokuthi sebenza ngoba benhle nginaka nje kadzeni ebaba wami asasebenza kadzeni ngibona iexperience kwaze ukuthi mhlambe bamentality ekhaya base satellite njalo msebenzi bese ngasesikhathi uyalishiya lelo tiya ngasalicedzele kulinazi ngase ngithi mina yabona lokujala umsebenzi njengazo ungasebenza wena ungatojala nzawo but nayo experience ukuthi sebenza esengikuyo nyalo sengayiboya ukuthi hayi kumadima nakhona but ngaNkulunkulu everything is possible. Imisebenzi mina makebuwa wami kude umsebenzi wakanje usekweshula uma umuntu yonke imisebenzi ufike usetitshela ngoba yonke lento bayehle icala la ngqondweni bona ngeke sikubalekele ukuthi manje kubeka stini yakukhunyana kubeka stini ngoba semende nje ayethwala bathi uyabhuqa nje uyalamba usambuka lo semende ulambe nje kwathi uyeva lesisisu vese siyahamba nephamsa stini ukusebenzisa amandla into lakhazi ukuthi ngiyikhona kakhulu ngithanda ukusebenzisa kakhulu kahle hle ukucabanga mase ngifaka itini nje kuyangihlula but bangisho njalo angisho ukuthi mhlambe ngiyawuqhweza imisebenzi yokwenza itini angiwuqhwezi ngoba wonke umsebenzi kahle hle uba nemuntu wakhona nje ukuthi angawena lo msebenzi loyo. Siyabahlonipha bonke abantu labasebenza itini nabasebenza semende siqhubekana majani semende ngase sitawufika kanye la Asambe kona uyathusathusana ngoba awuwathi umsebenzi uzothola wani njengoba manje ngisho ukuthi wemandla umsebenzi uyangehlulahlula ngoba angawatayele angathi ke soAsambe ngangibekisa kuphi but ngiyethemba ukuthi bayabuka ngoba ngicabanga nabo banazo sipopolo ukuthi bayabona ukuthi lo mvulo akasebenza umsebenzi wani but ke umsebenzi wonke sitawulungela kodwa la sengisho nje ukuthi nabo ukhulu nomsebenzi awu ndavele defendise lokunene engamangali bakathi sengilela ngisavuke davele kubonakala ukuthi lo msebenzi vele uyangehlula sengisho nje ukuthi upopana nje buka iTV yakho uyoba disappointed sangahlula yinto nibe bangenda engwamsengenda ize fike ekugcineni. Asasikhona we're ready for anything asathi usindawentekani but asijimile si right siphelele sisonke #sihamba sonke. Oh hey hey hotela so attend ababe hotela awusathemba kudawudliwa lokuvele badle breakfast ehlahla hayi sehotela siyabonga kakhulu. Kufuza libhande kopha lekhompyutha ngisho ngikhohliwe ehlupha nalabo coronavirus abakude nesifunye ngesibona ko eceleni nesilabakhelwane azifike kufonye something but nje awu siyabonga sivele sigeze babe ngoba angifuna ungichawule mase ngendlela ukuthi Vision 2022 sitawungena babele ekhumbini madoda afana bemdlazo abagcane na yabona nje ukuthi sivelele lana ukhipha umdlazo nomkhulu bahlele kuFront City. Yabona impilo khanze ukuthi awuyadi ukuthi uyowenza ini makuthiwa nje uhotel attendant eyogadzile nje ukuthi mhlambe udawubona mhlambe ama tourist lamanye mhlambe akushene namadola wetha wade ama tourist wetha namanye mhlawumbe
Sikhathani nje ukuthi inkosi yami sithole experience le right. Ehotela lehlobo lonke lebantu. Kunentengo yenyama. Mhlambe nje kumele ngihlahla ngithi ngiyafika nje ukuthi lokunye isho ngicaka kwakhela lisonto man. Inkosi yami ngithole lo hlahla leyo. Ngoba ngede wathi kuselembili utawendekana ngoba. Ona baseva kahle endzaweni. Uyayithola mhlambe leyo mvuzo. Loyo mchele mhlambe ngawuthola khona phe hotel. Sina simayazi umchele uthole ekhaya ezulwini but laba mhlambe ngawuthola same time. Welcome, Mr. Shongwe. How are you this morning? I'm fine. So Pops is my name, Bobby. I'm Sikhumbuzo Shongwe. Welcome to Hilton, Bobby. Have you ever been to our property before? No, it's my first time. Executive. Siyabonga kakhulu eva nje lephunga lakho ukuthi sembabane ubeva lephunga lakho yabona nalabantu bakhona ndlela bangiyo usembabane siyabonga kakhulu cha lapha Shongwe sicela welcome babe siyabonga kakhulu ukuthi ufike la Hilton njengoba sengishito ngimavuso Babs ngingi-head of sales lokutawendeka namuhla udlala i-role yokuba i-house attendant ngidakuthatha nyalo ngikuhambe ngikuhendishe over to our housekeeping manager lotaku-explainela ukuthi namhla sibheke ukuthi wende ini usachubeka naleli emsebenzini wakho namuhla hayi I'm ever ready siyabonga #sabasong siyabonga namhlanje ngilethela babe Sikhumbuzo Shongwe lokungena udaba naye namuhla Thank you. Welcome. Thank you very much. Gomukeleka ehotel elikhulu kangaka. Okay baba. Shothi ke sicela ukutshela ukuthi eroomini fuke wende inani using this checklist. Bese ke emva kwaloko ke uyahamba uyogcoka. Sine info utayigcoka name tag esisebenzisa. Okay. And then masocedzile khona yabe siyabuya ke sengiyakhombisa ukuthi ngu-allocator as a room attendant. Uthi ungena kuyiphi indlu South namuhla usebende kiyo. Manje ngicaka ukubuza ngoba lana angiboni kahle asengithi ngiyabekisa nje ngoba la Hilton lala abantu abasegqagqagqa njengoba nje ubonakala la. Ngifuna understand ukuthi wakade usengibona lidola luwile laba phansi ngalifaka ekhikheni lidola loba ukhona abathoti embabane noma kamanzini ngagcina kusena. Unfortunately Sikhumbuzo kude emathoti lo yakhikhini lakho. Lesinako la customer procedures aka lost and found. Whatever item you pick up on the floor uyayineketela ku-supervisor wakho lokho ne-duty ahambe ayi-record hand over security yes of course no ibhale emshineni ukuthi ufole naku ngasiphi isikhathi and ungubani wena lokho ke bese kuyahlala ke over 6 months period if umuntu angakuthodisi bese kuyabusa kwenza wonye kuyayiswa kuyodonethwa somewhere la ingabhaleki ukuthi khona kwesekele khona no kuyacaca ngoba bengicaba mhlawumbe ngithola amadola sengibhadala abantwana school fees sengi-understandile nona usebenza sengathi ukahle kakhulu bese lo ndihamba njalo kuyogcoka ke bese uyabuya ke sogcokile sesendlini yakho utayigceba namuhla sitshele ukuthi ucala nganako then from there I will come and inspect usifuna ukuthi indlu yakho kanjani then I will show you ukuthi la Hilton our rooms aba kusiphi standard as per the Hilton brand. I'm ever ready. Okay. I'm ever ready. #sabasong. That's it. And then lokunye masifika roomini unokha kathathu. Uqale lokho kanye uthi 1 2 Good morning bese yakhuluma lapho ukuthi good morning housekeeping may I come in ulalele bese kwesithathu futhi yanokha lo muntu ukuthi akarespondi kunkathi ufaka ikhadi lakho emshinini bese soyamvula umnyango wakho nakhona ovulako ufaka one step in kunkathi ungena ngekhadi. Wow. Hey, nice rooms Shothi ke naku ke lelacela ukuthi uhambe uyongcokela kona inform yakho le. Lo tayigcoka enhloko musushefile kahle sivukude. Iperfume yakho up to standard. Yes.
ugcoka ibhulukwe langaphasi lana, ugcoka flat shoes as well. Oh. Bese emva kwalokho ke ufaka igama lakho. Dafaka ngesenqele sakho. Yes. Father. Yes. Oh. And then from there, you shout, uvele lapha ngembili, I'll then show you a trolley. And then uhloma kanje in terms of Emma gloves akho and all. Okay. Okay. No, ngiyabonga kakhulu. Thank you, Baba. See you next time. Ngiyabonga kakhulu. Hey. Yeah. Baqala umsebenzi sakusala phansi nje amadimasi ibuko sithele phansi sivesele kokusetshenzwa ke sikhathi sekukhuluma sikhathi samapapa siphelile manje sikhathi semsebenzi job is a job. Okay. Hayi sesiqhaza ngale emsebenzini siseshoti ibuko kusele konke. Okay. Show us umsebenzi ngomsebenzi. Okay, Baba. Sikhumbuzo. This is your trolley ke Baba. Oh, lengaka. Push it. Siyakunendlela let me come and show you. Oh, iphusho kanje yedoso kanje. Enkosi but ngale ngenhla. Kahle nanzi ngale ngenda yes. Oh, ngala. Yes. Shothi ke leni trolley yakho lena ke chemicals zakho awusebenza la ngekhathi eroomini kuna R1 udambula nje nawo. Oh, ngiyabona. Lona ke usebenta kuma toilet cleaner. Oh. Yes. Bese emva kwaloko sina R2 Bakwende ufutha lokhu kungena emlonyeni uyaphakama vele. cha ke nkosi asidaba sogcokile. Oh. Ngeke ngizakulayela. Oh. No, angibambe lo msebenzi. Siyabonga kakhulu. Siyaqala ke nyalo ke singena la kulenje. Oh, ula. Athi ngisho ngathi unokha kathathu. Uyanokha ulalele. Unokhe ulalele. Ogcina kwesithathu yanokha ukuthi ulalele. Yeah. Ungikhathi kungena. Nalike card lakho longena ngalo. Khuluma ke good morning housekeeping. Good morning, housekeeping. May I come in? May I come in? Lalela futhi. Nongazi ukuthi bantu la. Housekeeping. Can I come in? Sukuthi umuntu ke siyafaka card lakho. Athaka sifa sigesi lo muntu. Ngangena. Cha ke nkosi uphinza kathathu. Kathathu. Angikwendele futhi ngixobe eceleni. Yes. Katlam. Okay. Good muntu. Okay, gcoka glove lapho sokhohle isigqoko sakho. Le ndlo sishaya tuwe nje ngicela ngayo. Lokhu ke angeni ngekhathi eroomini isidabisa la kuceleni la. Jema vule marketing, wasisiphe sinabasela marketing wena. Bese yabuya lapho udovula idingako i-aircon yakho. I-aircon nayo ngala celeni noma kuneliphunga likhona ngifuna kumele liphunga lomuntu. Ngiyayivula. Yes, yayivula iba on. Bese lapho ke ubutha lokudili. I-trash yakho yona khona mina. Ya yakwazi bekumadima la. Lo msebenzi. Mkhulu kakhulu. Ube nje kusho ukuthi into ready. Phathi wami la. Bese lapha
ukhiphe amatrailer angcolile uwatenga wabeke ngaphandle. The trash ufaka ku-trolley yakho ku-refuse bag. Uletholile phandle. Yes. Bese emva kwaloko ke uyathinga ungena ngasithi ungenile na-trolley yakho lokhu ubeke bathroom shongo akubeki lapho. Oh. Ukubeka bathroom nje akubeki lapho ubeke bathroom pass. Lo muntu. Yeah, Matima. Job is a job. Umuntu akubona nje ukuthi itshelwe bese sitawufika sitawuclean endlela yokulahlangana. Waphe umdustbin nangu sabangafakileni. Athi udonga kwenda bangaze beve nemaphathi. Kuthi sengikhuluma ngabahlole ngomsebenzi. Wona hayi lokumuntu ngathi tsanza. Awutholi noma benathile. Kodwa vese kasemagane. Kuzomna bendana na understand. Mashida lahle ebhlapha nawo le. Understand nje usucala ngani ucala lapha. Hey kuba ngasithe isikhathi. Hey sengishaya. Hayi awadi sokucala ngani ushiye ini. Amashida ngasamandana ngathi kumphunyukile lokho kunena. Ngathi kuphunyukile. Kodwa wakwenda umsebenzi. Sibonga nama-gloves basinetha wona. Aba hayi wona. Yebo ngazi kumphunyukele. Hey, dawuthu uyakulahla. Kasi ibhide lemuntu lethu. Umuntu akaza ukuthi likhala lakhe ulakha ngako lena. Akusithi imbide babethe. Oh. Sengisakho uyakulahla kaze likhala umvulo lakha ngako. Kambe emnyango lomunye belicele nje lapha. Kashala bakala umservice babuye bakulanze. Hayi. Sokhatsana. Kisalukhipha ukhumula. Hayi siyafika. No kuyafika. Lendlu ngathi bebathi ukuthi kufika umvulo lotsanzayo. Indlela abantu ngosengayo but nje. Sohamba nyalo ngicela kandla takho. Oh, eish. Hayi kuyafika. Job is a job. Yabona mawathatha indlela ithi bangi5 ilanga linye. Hawu. Ya. Kufaka njani lokho? Fala khathi. Ufaka. Bona. Hey. Kokelo yala. Fawula. Hey. Ungazukhona ukukhona bona. Cala ukudlale.
Sebentar uhamba ngifika nje. Bese You pray, remember? awuthune mathunda kini akulandzela ngibona lokho. Kangake lokhu. Seyini manje. Seyini manje. Unako lento. You've got 80 minutes to go. Hey. Ngicela phasi. Cha phasi futhi. Hayi, You can keep on trying. thuthela namanyovu la. Ngoba ngajwayele ukuceba endlini. Remember khona to corner. Yingane. Sengikutholile. Naku man. Ngazuze indaba ogadi ngathi imajiki le size sikubuya ngala okay ngikubambile la hayi ngaphetha hayi Mathema hayi kude lokunye ngazi ukuthi akudala lo mphetha hayi Mathema Hayi ngithatha sakudlala. Hayi. Ngiyafiwa. But nje ke sengiyibonile manje ngakuphi man. Hayi. 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 Hayi ngiyafiwa la. But yanifele shit man leli. Angibone ukuthi uzo ubona njani lo. Hama. Kababa uthi kanje. Hey, ngiyabonga classmate. Schoolmate. Buka usutakwenda kanjani ngicela phasi bese onset. Takwenda kanjani? Ephenze futhi ayihliphite ephenze futhi buye uyente. Oh. Yes. Hey, Vuyisile. Hey, ngisithe man. Msebenzi usenokuthola. Buka unda kanjani Sikhumbuzo? Bese sacala phasi ephenze futhi ende njengama kwenda wena. Info iyafanana kana. Nawe kona la kakho naye nake ndawo ukuthi khona lokubona ukuthi ngidala nakhona. Hey, Vuyisile. Ubukele card la indawo ukuthi icard into kanjani. Noma sothena kathathu Sikhumbuzo. Hayi ngizongihlula nyalo. Ya le mfowethu kahle yasifundisa vele ukuthi endlini asigcebe. Ngomba. Shiya ke Vuyisile Sikhumbuzo butonda ngala. Njengamendile ngaleceleni. Hayi. Ngasamendele ngala Vuyisile. Ngasamendele. Eke phela ngibesilima. Eke phela ngibesilima kangaka. Siko phela kusa. Vuyisile.
Lekela phela. Asiphe usengimbumbuthe uzongisabona. Well done. Hayi lenkathazo. Nangu lo Goliath wami. Hayi nangu lo Goliath. Nangu lo Goliath. Nanga laba Gibhitha. Shit amhlophe ngisilanga. Ngitaba nje ezulwini. Hayi. Nawazi kulelo umuntu emkhathini. Bas. Goliath amhloyafa. Ha? Wathi ngicela phasi lana ngavele nje ngithi hayi. Balaza amaphoyisa. Sawulekela man. Wadaba kuthungala. Kodwa usitawendayo usubithe ngibani akawadi. Wena ngayihadi meleno. Kusubithe ngibani? Ufuna ungicoshisa nje sosenda sithejwa sala. Hayi gcina. Oh. Ngibona TV. Inkosi. Hayi sekuthibekile. Lapha nisekonakele lapha nisaqala phansi. Nawo lapha lokhezi zakho ufuneke eme aba nesindlebe. Otherwise, how was your day? How was your... Hi. My day. It was bad. Oh, people. Yes. Yeah, sebendekile. Ilanga belimadima. Okay. But nje ngibona ukuthi ngithole nemphathi lokho ukuthi understand lo patient and wise lo munye hayi ngawungiqoshile vele. Okay. Are you happy ngemsebenzi wakho lo ndini namuhla? Hey, I'm happy because it was my first time. Okay. But nje ngibonga nje ukuthi umbeketelele otherwise mangathi ngibuya lenyalo hayi sengaba khonyana. But nje ngijabula kakhulu ngisebenze kahle. Okay. La utawulala khona lamphethe namhlanje ngicabanga utawubhutha ingilozi. Okay. Just ngicela ukupha ifeedback yalokwendile. Indlu yakho isebentekile even though sikaqedze inxa yesikhathi nekuthi ubese sowuphelelwa isikhathi sakho nemandla ekuqhubeka ngoba sowukhathele. Umbhedo wakho emonzo kanjani ema folds akho akanjani envelope uthi iphume kanjani nangale nayo ukuthi iphume kanjani ayisiyo levumelekile. Empilo cases zakho nawo yabona ukuthi kanjani. Lamanye achekile labanye emile akusike lovumelekile as per our health standards. The number 2 umbhedo wakho yabona emagulula awusi level. And then I will go show you lenye indlu lenyendile lengimele ibe njena ngakhona. How? So you need more training just to train kancane ke Sikhumbuzo. Nalapha sinakhona ayisiyo ukuthi ubuthile but khona lokushape semaphepha. Uloko nakhona I can give you 3/10. How? Ekubutheni linen lapho can give you 10/10. Akunako. Sawusekela kuloko sasaqhubekisela lokunye. Linen yakho lengcolile mhlata kwabuthe onke, mthano wabuthe onke. Ndokuhlobile ebathroom yakho khona ndakunika 1/10. Hawu Ngalokuthi bothambele sema gloves uhlukhohla lapha nalapha
nala singini netibuko kwa tsetsi na phasa kwa tsetsi Hawu. neshawa kwa yendi nemaklasa wa wendi Wani but po. for sure next time Nasha 10/10. kasha 10/10 indlako kwa Sikhumbuzo ngesikhathi that is there next time. Hayi. Asingobona lo show ngoba mina masingebuka ukuthi uqibise kwami man. Okay. Ase. But lengikuthanda kokuwe lokwendi namuhla ukuthi uyalalela lotshele kona okwenda as pay order even though bosho lishayishele la ungabona bona khona but umfana lalela ko umfana lo la locinile khona kusebenza. Siyabonga. Yes. Yeah, it's really humbling. By God's grace, starting this boy, everything is going to be possible. Siyabonga. Yepa erumesi nesithoka kanjani sakhumbula? Ngiyakhumbula. Ikhipha gloves zakho. Cleaner, can I come in? No. Akusi kanjani? Tara fast food. Kopa ngini. Good morning housekeeping. Good morning, housekeeping. I think it's morning. Afternoon. Good afternoon, housekeeping. Can I get in? Good afternoon, housekeeping. Can I get in? Yabona ukuthi kanjani la phasi ngakulendlu. Ukuthi kanjani? Buka cleanness. Hi. Ukupheka khona uba kanjani? How our beds look like at Hilton. Number 2, our phones. Ukuthi akanjani? Pillowcases was ema kanjani? Hi. Look at the straightness also and the corners ukuthi ema kanjani? Everything in the room iba ngendlela khona. Also in the bathrooms, can I show you ukuthi khona kube kanjani? Even though ungafiki khona, we have this kind of standard. But the tissues Wendy because of skaskati mafolder corner. Our 2 towels are Wendy. The amenities now are Wendy. Look at our sink, how shiny it is. Look at our taps, how shiny they are. Also, lama box like fish it is how shiny they are. So this is how Hilton standards. So the mirror as well. Look how shiny and fresh it is. I can't believe this. This is Swaziland. So this is Swaziland, yes. This is our Hilton got it in Mobile. This is how we do our services. No, bengazi ngisebentile. Sekuyabonakala ukuthi uma usuhleli uqanisa wendisisile kanti hamba ubuka ukuthi indzawo. Uyabona ukuthi lokwendile. Exactly. It's very, very clean. Thank you. It's And like it's look at new. the floor. How shiny and polishing it is. As well as our bath mat, our towels on the rails. Now we're going to fagi nice cars. Of the next time. Asingabheki le yami indlu. For me ngicabanga Asambe sengcenye. Khani ngibona ukuthi ngidlalile. Hawu lesikhathi sami. Okay. Ukuthi ebhlungu nje usebentile usebenzisile kanti udlalile. Thank you very much. Thanks for everything. Thank I've you. learned. I hope next time I'll do much better. Siyabonga. Thanks for everything. Siyabonga. My pleasure to be here. Thank you. Hi, Jesu. Hi. Yabonga ababukeli. Kubukela hlelo. Kona ngisangivele nje ukuthi hayi betibuya. Ekusebenekile. Ngingonothizile nje experience yami. Ithi mathotha sicebene emakhaya. Sibasiteni nabo make ngoba kuyabonakalisa ukuthi asibasidi ngoba nyalo sokuexpose nje mina. Lokuthi endleleni nje ngivule ngivuke nje ngihambe ngemsebentini. Nami nje sengiyamthembisa uLankonyana ukuthi mangifike ekseni sizabo kushintsana wome ngicebe emsembuluko lesibili lesithathu athathe kena ngalesine abantu bengisemindinzelweni nebulesihlanu agcebe lo shokona ukuthi experience yami nje isho njalo ukuthi sibambisene emakhaya singaphezulu simathotha nje simathotha lekhaya labanjiswana ngiyabonga kakhulu ngasho nje ukuthi enjoy inhlelo letinye ngibongile futhi Hilton Garden ngendlela ngiphethe ngayo kumnanzi ngasho nje balibukela emakhaya wotalenta usupporter kumnanzi kakhulu imbhethe yakho uyayibona nje ukuthi top class nokudla kwakhona ngisaka kakuhle kodwa but ngilivile liphunga lokho kona ukuthi liyashanga ntongantongwana ngasho nje bekunene ukuthi wotalent support Swaziland Vision 2022 ingwenyama ehlala kukhuluma ngayo hayi mina sengifikile Vision 2022 ngasho nje ukuthi bekumnanzi kuba nani enjoy inhlelo tiyelandelako bye bye bekumnanzi goodbye I love you #Sihamba sonke.